Pozdrav svima sa našeg kanala YouTube Capital Estate Balkan. Kao i uvijek pozdravljam vas iz prelijepe Alanje sa najnovijim projektima. Capital Estate firma vam pruža usluge prilikom ulaganja u nekretnine u Turskoj. Tako da možete kontaktirati nas ukoliko želite da uložite u nekretnine u Fethiye, Bodrum, Antalya, Istanbul i Alanya. Danas za vas imam veoma interesantan projekat koji se nalazi u naselju Avsalar i vi koji budete gledali među prvim ovaj video moći ćete da rezervišete ovaj stan po veoma povoljnim cijenama. Zvuči zanimljivo? Onda ostanite sa nama i pratite nas. A vi koji još uvijek se niste pretplatili na naš kanal, možete to da učinite sada i da lajkate ovaj video. Dakle, jeste li spremni? Idemo! Avsalar se nalazi na zapadnoj strani od Alanje, 45 minuta vožnje od međunarodne zračne luke u Alanji, zračna luka Gazpaša. I evo nas u Avsalaru, tačnije na plaži Inđekum, koja je jedna od najpoznatijih plaža u Turskoj. Plaža Inđekum je poznata po svom zlatnom sitnom pijesku i favorit je i lokalnog stanovništva, također i turista. Avsalar ima najbolje plaže u regiji, plaža Inđekum i plaža Fula. Pored plaže Fula i plaže Inđekum, Avsalar vam također nudi prelijepu borovu šumu gdje možete doći i provesti vrijeme sa vašom porodicom.
Avsalar je jedno veoma mirno naselje i omiljen je dom stranih državljana posljednjih par godina. Avsalar ima već izgrađenu infrastrukturu i u Avsalaru možete pronaći apsolutno sve što vam je potrebno za život. Od supermarketa, restorana, kafića, pošte i ostalih sadržaja. Ono što je specifično za Alanje jeste da se bazar, odnosno pijaca, održava svaki dan u drugom naselju, tako da je srijedom dan za Avsalar. Danas smo na bazaru, na pijaci u Avsalaru, gdje možete pronaći svježe voće, povrće, garderobu. Znači sve što želite možete pronaći ovdje na bazaru srijedom. I evo nas na mjestu gdje će se graditi ovaj prelijepi projekat. Prednost ovog projekta jeste da možete beskamatno plaćati narednih 24 mjeseca uz samo 50% učešća. Ovaj projekat se nalazi samo 900 metara od mora i nalazi se u neposrednoj blizini projekta koji je završio isti investitor. Projekat će biti izgrađen na parceli od 19.212 metara kvadratnih i sastoji se od 6 blokova sa 9 spratova. Biće ukupno 378 stanova, 222 jednosobna stana, 88 dvosobnih stanova, 42 penthouse apartmana, te će biti i 26 vrtnih dvoetažnih stanova, od kojih svaki ima svoj privatni vrt. Svaki apartman će imati potpuno opremljene kuhinje i kupaonice, klima uređaj u svakoj sobi, a uključen je i instant bojler. Ovo je veliki projekat sa mnogo sadržaja na licu mjesta. Neki od njih su veliki vanjski bazen sa toboganom, zasebni dječji bazen, opuštajući bazen za odrasle, grijani zatvoreni bazen u sklopu luksuznog spa centra, tursko kupatilo, sauna, masažne sobe, veliko profesionalno opremljena teretana, dječji klub za naše mališane, kino, soba za igru i zabave. Također, imaće i lijep restoran na licu mjesta. Vanjski sadržaj uključuju velike vrtove, prostor za roštilj, odličan park za djecu, teniski i košarkaški teren. Na raspolaganju će biti i parkiralište, kao i podzemna garaža. Ovaj kompleks se bavi udobnošću, a investitor se pobrinu za stvaranje modernog i visoko kvalitetnog životnog okruženja iznutra. Ovaj projekat nudi beskamatni plan plaćanja do 24 mjeseca. Zvuči dobro? Započnimo! U vrijeme snimanja ovog videa cijene 1+1 stana, odnosno stana sa jednom spavaćom sobom, iznosi 59.000 eura. Cijene stanova sa dvije spavaće sobe iznosi samo 80.000 eura. Cijene stanova sa dvije spavaće sobe penthouse iznosi samo 119.000 eura. I cijene stanova sa 3 spavaće sobe iznosi samo 139.000 eura. Kontaktirajte nas već sada ukoliko ste zainteresovani za ovaj projekat. Prodaja je već počela, tako da me možete kontaktirati već danas na ove brojeve kako bi saznali više o ovome projektu. Požurite jer uskoro će se prodati sve. To je bilo sve što smo vam pripremili za danas. Nadam se da vam se svidio naš projekat i ne zaboravite da lajkate ovaj video, da nam se javite u komentarima ispod, a ja ću vam odgovoriti u što skorijem roku. Vidimo se!